Savri Echi bibia na dodo ara nim se odifo antwi matrasi de na nyama pa bi koso a manka ho asem a eyeyi bone koso a beka saa na papa nso koso ese meka e o man mu amchia ya papa alanchiremati alankash bechiao na ya o man mu ene baba nti se ya mama Rebecca Ekufu Ado ya mama Samira Baumia, the second lady in this country. If you see a triomoka, and I made the jar, ye. I mean, never came so a minor more idea. Until you say, Saskano is on council. That's a crack number you want Comadia, but be any. Now, yes, I know Ghana, a ye. Na inshiraka yankopon se ni ababontin ene ne yate se ya mama Rebecca Ekufu Ado ena ya mama Samira Baumia omo disikana omoje from 2017 eba nyina on return sikano na ampa bebo abaso Oyami chiraka shene nka mo because ni oba tan be ye no e na waye no ni oba tan e be ye no e na waye no because etimamufu atime suomu hia suom mobro ni mama Rebecca first lady the queen of the land watimi atie manatu ni odi na chirifo mo diskana ba mame wabada yenti nyame ma nkwada waye yenti ewrade ma nkwatente omo mbabru wa poso a utimi yebe hu tuntum ba kokora wom because of akoma plenty Ghana fo nyina nim se asema ya kan maame na tie enti sabre ni ame kan se onyame ehiraw no ya okese na ya nyintum ene na ya mpe enso ya kaye ojitum nyame kan se onyame hiraw ya mama Rebecca watie hiafo ne mobrofo sunu wo se kobifo ne amofo sika no aya jeje eri betua oka no enye mama nyame hiraw wate oyo batampa wamfa wonsa mienu anidi sana Samira nso amfa nsa mienu anidi baby bia bagina no nipa ntie o kasa wate ohunti ewrade mbo na Ekufu Ado mane wie ni yes aka no ne waya magana kire sampa na parliament di eja awu kire nyina omo do mo so mo ntifie o awu kire nyina omo so mo ntifie omo do si lo no yere betoka no na ntibuka se episa mabamu ji lo e de bia adwuma magana timamufu anya bia yanka ebone etimu pa che se mu pay ni mu ntimi ntoka ene se ye hu se ye de mo ko parliament di ye ko bie sika pon de akire mo akakakra ne mama Rebecca Ekufu Ado ayi ka munye bisa MPs aka munye bisa o ne mama Samira Baumia ayi ka mo so munye bisa shodo kasi an wada na de akire Ghana fo mama Rebecca onyame nchira wate Ewrade ma wo generation nyina ye nhira ne obadom na ewrade badom no obashira mama Rebecca onyame so bashira no Samira Baumia Allah on bless you Allah on pejaw Allah yayi nyame kan se Ghana de o se ye de ye takrama so ne guso adapatwa
Mame, one shot Sikaba one will go 2016, 2017. About almost 20,000 plus, Busumi Bia. Mamma, what to me this Canaba? Hey, Nayam Shishamu Missa said, your ex president is now a corner. Woman so you didn't Mujibiana. So much video on Famra because Mammy Rebecca Kufado, Juma, Mam Adia Mamma Yeno, a pacho. Say, Papa, John Dramani, Mamma, Edgy Bia, or also same Famra. Never the man can be on Famra. Say, your man Penny J. Kufu says he, I, gentleman. Abe the ex-president and also here, Teresa Bebrese, or also Teresa Obiati Sewa, also so Dibia me pacho. Who Dibia Fabra? Because dear Yamami Ekufuado, the president of the state of this Republic of Ghana, Nayiri Mami Rebecca Kufuado, Adia Wayeno, Ajimisam. Kana for member mama yabaso won no twen ahiafo o twen anibiefo o twen won akomode o won se Ghana yeti nti nwatimi apoa amaye fe onyame yawo Israel nyankopon onhira no ye kase o ma badaye ne ayemi am wo no enpeja. The American say me the Prophet Eric Antwi we say na di for be kra no Ekufuado ya de papa be kan na ya de papa be kan hwe me na me ye good as a citizen as son and don't be a spectator, be a citizen. You keep the public peace. And when Ekufuado kan ni pantia say you protect the public peace. Once and he has protect the public peace. What we say Samira Baumiadiaba, he has protected the public purse. It means as a form of ye. Some of you would give as First Lady Lodina as Yama Papi Fiatamis, Yamifan Kenere, so Jaka Krama, you put Ukrainian team, I want to channel. Ono Ukraine Ukraine ti mo menye manaka ano ni kun e ma me no ngadi o ba me hwe ho de wate my boy papa di mo bi abahwe be kai no wa kai wo mo tie sini nyino bi afa de mra se Ekufuado ye president ye man pani ni yire timi aye na ne vice timi aye a be pa chomo aka mre beba. Onyame kase ne bambo kase Mami Rebecca Ekufuado yamu manyina megina di 28 verse 1 to 14 wosiso be de awrade nyankopon na hyede ne mra so a wabontin ko be nhira ofi ben be nhira na hwe wa wotwam ade so be nhira na mama bete wonka na wo de be fam na won sre na tie atafo mo pese wo Rebecca Ekufuado Obey you my party Ghana. No meso de tia no. Obey shira bro no awoteso. Ufi be mo maame. Ya wa yen sa quotation na me ma wate. Na fa she ho de. Onya mo shira mo da nya fansa Ghana fosika kakra jene fosika momoni fosika na ya jijia ne na be kukura ma 20,000. Ah maame wa nye me pepa. Mani age. Odi skani na aba mani age pa. Onya me shira. Onya okase. Na we can say Chimio Sauti asasiso na wodo a mo man Ghana e kan sem bia ye ne se ne Mami Rebecca Ghana focus for I say me twempo ne nkasa because endepa ewo Mami Rebecca da komam en na dwene sabri mediane Prophet Eric Antwi won say ye ma ho asem ti na mabeka bi Ema Samira onyame hira wate amamo kwatenten na bra mboko ma ho James nyame ma mo nkwasa no ye papa ba homia samo bre so na mboko a onyame ma ho den omo nyuma ho me ho den mu omo mo kwa
Sorry, me kui, men kosa. Obi so rifo. What do kasus masana na wabaka wona mansa asa wabaka we are politics. I mean me politics ni. Nsa baba me kabi. Na enya so ba me tufu. We futu. Ene aseda kasia, hwiesia me mo oman Ghana. Na yaba pokene forata obekọ parliament okochechi. Sikodi ama mpiso mpanto ka. No mo so anyense Rebecca Kufu adodie. Hwe. Koso hwe atachi TV subscribe na share wati. Na obi wo ho atie me we jaw. Obi wo ho na yam atoni tire ho. Yam. Yam atoni tire ho. Aburu na yedua atum pese no. Ha, fa wonsa ekotwe bi anapa. Oba na waposa na de asra ba ne timu nyina yam ni wekọ. Why? Onyame hiraw. Onye okese. Bye bye.